Ka Tenat Forest jong ke jela Assam kala pelait no ya artiliki kali bolero pick up jong unong snong Khanduli West Giant Hills District hadin bala kurup yaki haka arpo arterik leber. La kurup yaki teki kali hadin kejing ujor jong ki karbi na tadong langso baki nong snong Khanduli ki ya pom ding na kaklau baki karbi ki kam try. Bat larat no yaki teki artiliki kali Shah Hamren West Karbi Anglong District. Henry nakaliang jong kedorbar snong Khanduli kala ong bakate ka klau kabaya pom dingtang kadang day pura hapo uput usam jong ke snong Khanduli. Kaway ka pick up kabadon ya unamba ML04C3505 kabaday try da uma hom muru la pelaj haka arpulai terik leber karbaya kaway pat ka pick up kabadon ya unamba ML05H6747 la pelaj pat haka sengi kababut. Ya kita ki artiliki kali la pelai hadian ke jing tuklar jong ki bor penyai district jong ke West Giant Hills District hapo ke jing alam u executive magistrate Maji H Pasa.